Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Lorna, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinagan a Lorna. Agsaksakit ita tinagam ko, gapo itinapasamak kanyak. Ipagarup ko an ni Ray ti ideal husband. Malaksid ang nagagat nga agtrabaho, responsable nga asawa ken ama iti talo nga anak mi. Agtaltalag kakunay kankwana nga awan ti aramidan na amadi. Aging ga asyak amismo ti nakatiliw iti kalukwan, anabayag gayaman nga aramidan na. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awanan kay tibain! Lorna, pangasim, saan ka nga agiskandalo dito'y? Taapay asaan! Pambar mo lagayang nga damakalawas a seminaryo! Naka-check-in kayo gayam iti babaeng dito hotel! Lorna, Yaklaim pagarup, Ray! pakawanan ako nga. Nasulisog ka lang. Ibatanag! Ikanak pa iti may kaduagon daway, Lorna. Pangasim. Apay dagiti badbado di tiruar ti balayo, Lorna. Bado ni Ray dagit. Anya? Jak kasarsarit. Mano abulanan. Isu nga inyim paki kung dagiti badbado na. Mano nga min abulan asan taan nagkitkita. Anya tinapasamak kada kayo. Yawanan ba nabayag gaya man aluklokon nak. Natiliwak ida ijay hotel iti babae na. Anya? Naamwak ijay gayam na. Nga idi pa'y laang akas tatar aramitan. Kaasim at ano pinapanaw mo? Saan ko pinapanaw? Jakla ka sasao. Ang mabain siguro. Iso aday kay pimanaw. Kasano kayo itan kadagiti anak mo? Makaamo ditan. Amo ka. Agkamang ijay ayan ti babae na. Lorna, amok ang sakit pa lang tinake mo kanyak. Iso asya akong ti pumanaw. Mangtad ka iti sustento dagiti uping. O may mulat tabisitaan ida. No andamayang. Mabalinta matapagsaritaan na ito abanag. Saanan, Ray? Apay pala ang pagsaritaan ta. Amom adakas tiyag babae. Apay nginaramid mo. Lorna. Pumanaw ka na. Diyak kayatan ang makita ki panagrup-rupam dito'y. Ay na, Lorna, narigat at talaga ti single parent. Ano sa kundag balin a single parent? Ngam ti makaden na ti babaero nga amata. Agkat kasano itan? Sumragak iti trabaho. Total, dadakil matindag iti anak ko. Hagan anos ka Wan No adda masapul mo, awagan naklaan. Wan, katagyaman akan ka. Vicente, adda baro akahira tayo. Asino? Managisem mat. Saan ka di akas itisigod akahera tayo nakamisod ka na yon? Kaslan na singpat sika. Diyak pa'y amo, tinagan na. Damagan tanto Iranata pangal daw. Tapno kasango tapay amangan. Kastoy kami ditoy. Agsasango kami amangan. Mayat ano kasta? Yam amok deto'y kumparek. Ni Vicente gayam. Ti kumparek ang nagwapo. Subsobramot ibagbagam. Hello ma'am. Lorna tinagan ko. Siyak ti baro akahera yo. Siyakmat ni Ben, kargador. Katisumat ni Vicente, ti driver. Sakti mapan mangalala ka dagiti mailakla ko a construction materials, ma'am. Kasta ka di.
Agpapada kami ana si singpot ditoy. Madlaw ko dayta. Ala, mangantay kit din. Ayon gayam. Adda maudi asalodsud ko kun ka ma'am. Anya dayta. Single ka pa'y kadi. Ipadpadamag ngamin ni Vicente. Oy, Ah, anya ka matan pare. married ako hon. Talo ti anak ko. Ay, sayang. Oh, apay asayan. Gusto daytan. Agtrabaho tayo manan inton madamdama. Iso mangantay kit din. Kasla balasang pa'y nilor ni Anya. Saan amadlaw at talon dagiti anak na? Uwan nga rod. Napintas lata. Oray no daanan iti asawa. Nagawid ka din? Nagawi dun Ni, apay adamdamagom. Kwa. Damdamagak lang. Kunakun kat. Kursunada man niya. Oy, tilay bagbagam. Ang adamot tin asawa na. Uwan nga rod. Sayang. Anya tar aramidam ditoy. Umay ko bisitahin na kiti ubing. Awan da ditoy. Napanda ijay ayan da lolo ken lola da. Saan mo kumaida nga ipaidam? Apay ko mga aramidag dayta. Mabalin ka kadi kasarita. Sumra ka kon iti trabaho, Kray. Lorna, Maladaw akon. sige. Umawag aktukin ka. Saan na kon amaawagan ita? Sino katakon dyan number ko? Good morning, Ma'am Lorna. Oh, Vicente. Kunak man no agbiyahe kayo ita. Madamdaman ton. Kaya't ko pa makita ka. Sakbay nga agbiyahe kami. Ah? Tapno adamot inspirasyon ko, ha? Sikaat talaga. Ante ti merienda. Sikangay. Di nakapakadanagan, ma'am. Sige. Aganad ka iti panagmanehom, ah? Nagmayat mo tirik na. No kasta ti mangmangag ko. Ad-adan nga inspirado ak, ma'am. Ah? Anya? Awang ngamin ti mangipalpalagip kanya kadagita. Sikalaeng. Kasta ka di. Uwan, ma'am. O sige. Mapan kamin. Nabanugak ang nagbiyahe. Ang ka. Agsagsagawisiw kalaang. Akasla saan ka nabannog. Basahan ngamin dyan minsay kanyak ni Lorna, ha? Oh. Ha? Text-meet kayon? Basahan. Oh, at kita. Oh. Nakadanon kayo kadin. Aganad ka. Ni. Awagan na tulata no adawayam. Oh. Saan ka di makaparagsak itirik na dayta? Lawlawag ang pay Taadan asawa na. Lawlawagan to inton madanom. O anya, kumusta nga iti working mom? Ay na, narigat analak ka. Kasla saan ka mat amarigrigatan? Nalakalaang mat ngamin ti trabaho ijay construction supply. Kan nasisingpat dagiti kakadwak ijay. Nasayaat nga rod ano kasta? Kan adapay ngamin ti... Ti? Kwa? Ti agar-aram kanyak. Anya? Ay na, saan ka kadipay laan na didigra itinapasamakan ka? Agpaaram ka pay laan? Yakmat ko makayatan. Ngam, ipadlaw na matlaunay nga da pa naggusto na kanyak. Kita narigat ti mailawan. Jakman amo no apa itong gal makit-kita ka, ma'am. Kat nakaragragsaka. Kasta ka di? Iso ano mabalin. Siya ko man ti mangitulod kan kay ta malam. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Lorna, Nagmalas matkan. umay kagluganan. Diyak kayat. Pumanaw kan. Agsarita ta ko, ma. Mapan kan ijay ayan ti babaim. Napanan. Asino na jay? Ti babaerong asawak. Dayjay ka di? Ti asawan? Wan,
makaparurod. Di naksardengan. Uray dito'y trabaho. Umay naksurot-surutan. Oh, kasano? Siya kung timang itulod kan ka? Sige man langan. Babaero kayam ti asawa ni Lorna. Kasano na amuam day ta? Namuak ili intulod ko. Talaga ah. Mayatan ti panaggayem yo kanilor na. May ito talaga na. Sige, ituloy mo laang, pare. Ni, sino ka? Siyak ni Vicente. Sino ti kasapulan nyo? Ni Kumarik Lorna? Kumarim gayam. Honey, ada bisita. Pumunag ka. Tayo na kaya ba ni Lorna? Nakigtutak talalaki magtanti ng ilukat itiri daw yo. Ni Vicente dayjay. Hanpay ti awag na kan ka. Dito yun nga agnanaon. Anya? Nasingpat ni Vicente, mare. Kastaman ti imbagam idin kan ni Ray. Nasingpet kan responsable. Ngam anyat na pasamak. Bay anak ka din. Agayan ayat kaming kin ni Vicente. Kan mariknak anapod no kanya. Makamu ka. Ay, huwag gayan. Umay kalakwan iti lakok abang banglo. Iso din magasak diti balayo. Ay, adda ka di pang lalaki. Taigatangak ni Vicente iti bangbanglo na. Adda. Ngay ngam, mabiit na ang isun ti agpili. Nag-sweet kayo kanilor na ah. Sweet ka di dayjay? Mabainak pa yun asumango kada kayo no panangan. Kasjay lang ti ada relasyon na Sapay kuma, taag nanayon kayo akasta. Wen. Ne, agre-ring ti cellphone mo. Itay mo dito yung awag. Mabit lang Hello? Hello, Vicente. Birbiro kanda ka dagiti ubing. Di ka matlagaw awidan. Paupawitan kayo mo't itikwarta tayo dita Kasapulan da ka ditoy, Vicente. Iso nga agawid ka kumamat. Sige, bye! Oh, asino jay mawag kan ka? Mayamon dayjay. Agawid ka amasapa taipasyar ta dagiti ubing. Wen. Promise ko na ita. Agan-anak ka. Kanayo na nga gananan para kada kayo. I love you. Isu kada kanayo na nga inspirado. Gapoy ti kanayo na panangagak mo kanya. Sakbay ama panak ang trabaho. Sino ka? Birbiro kak ti asawak. Asawa? Ibagakkan ka. Asawak ni Vicente. Dayto ti pamanak. Dayto ti marriage contract mi no saan ka amamati. Sa anak nga imay dito'y tapno agi skandalo. Umay kula ibagakan ka nga adda pamilya ni Vicente amang uray kan kuana. Kunakun-kat. Taken day jay alalaki. Unay kat dayti amalas kun iti lalaki. Hindi pa'y lapin na lagipan ka. Amo ka mapasamak ti kastoykan ka. Dito yak pala balayo Nagsakit tinakam ko. Ay na, masapol ngagsarita kayo ka ni Vicente. Diyak kaya't makita. Anya pala ti baga na kanyak. Nalawagan ti amin alinukunag. No apay mat namin ang kasta dagiti daduma lalaki. Nagbiyahe ak iti adayo alugan. Tapno tuntunak ti babae. Jessa. Natuntun ko. Nakasaritak ti babae. Impakitak kan kwa na ti pamanagnak a nagkasarta. Agawid kan. Saan ka kadi asumurot kanya? Dito yak. Anya. Imbagak mutten kan ka asaan ka nga ayatan. Sikat ipinilik, Lorna. Saan ani Jessa?
Vicente, Sikat ay atek. Saan nga iso? nakapangandang ako. Nasakit man para kanya. Ngamnas kan nga agawid ka iti pamilya. Lorna. Sige, Vicente. Saan mo nga aramidan anarigat na ito'y para ka dito? Subliam ti pamilya. Taamok ang nasakit ti maagawan iti asawa. Damdamagak dito'y bagik no anya ti nagkamalyak. Tanapasamak kanyak ti kastoy, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, tinagkamalyam kat nagtalag ka adagos. Kat ti makunak, no agsublikan ka ti asawam, ikampay iti may kadwa agundaway. Baliwan nyo ti mangrugi. Kat dagiti kamaliyo iti napalabas, ilintag yun. Panunutin nyo kuma ti pamilyayo. Nang runa, taaddaan kayon, iti anak. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Alorna, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agiaman kami iting kay panang tarabay na imbahag nga oras kada kayo amin.